When you call him, he comes. Sugar. Oh, Yeshua. All we need is you. All we need is you. All we need is you, Jesus. Take over us. Take over us. Take over us. Oh. Take over us. We're here for you. We're here for you. Hallelujah. Jesus. तुझ्या अशी पडतल्या गलनी आकाश. तुझी आमका खरस. तू आमका साय. तू आमका साय. तुझी आमका खरस. आमच्या मनाची कापसा कर. आमची नोंद तुझे नाही जेसू. Cause us to put our eyes on you. Most beautiful one, holy one. We want to put our gaze on you. Even people who are watching online get filled with the presence of God today. Holy Spirit, touch you. Holy Spirit, fill you today. As He's filling us here. As He's filling us here. He's filling us here. So doon kaya sa gachin borda. Kasi chipoy tatangkay boroni. Yacha achipar. Tusha garanyoni. The presence of the Lord come in your house. Holy Lord. Ramashama bedene. Iresere vetere. Shabadara manselendere mantu. Legamara mantule selevete. Akaravashara. Iravasandere. Amara Santana, Irebe Sentele, Akaramashara Bataraba, Ezeraba Toro Solo Motorokodo, Ridabaraba, Telementele, Gizabeleta, Yashara Bataraba, Kara Teregese, Hallelujah, Amaro Shalevelavia, Hallelujah, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, let there be another Pentecost today. Let there be another Pentecost today. Isariha Matorosi, Habame Seremete, Erabaco Seravia, Dera, Staramosa, Madere, Yashalamato, Rosa Malete, Mesemelea. Oh, Yeshua. Glory to the holy fire in this place today.
He's filling us with joy. Joy. Joy unspeakable. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. 아이스집 컵 벌어놓더니 아이스집 컵 벌어놓더니 내 마치 그 샬가에 할렐루야 예예예예 우후 hey light I say light everywhere Uswad asa biunaka. Uswad asa biunaka. Kadoka bionaka. Kadoka chakurdubang bionaka. Uswad asa devato. Raboni eberahi abakabara sora kabete. Esende residere mesia rakabata rashaba. Ilebeta raso batora seketere beketia rebesa. Elevera si eleketere bese. Let nothing stop you today. Let nothing stop you today. Hallelujah. Oh, कसले अडकडी नाही तुझ्या जीवितात. Elevera si eleketere bahasema rakabata rese. Power. Fire. Shabale kamara. Woohoo. Hallelujah. Jesus, my God. Holy Spirit, Lord, be enthroned in this place. Lord, be enthroned in this place. Be enthroned. Jesus. 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 Woo. Hallelujah. Jesus. Hey, Yeshua. All I can say is that He's here. Because unless and until we are filled, we have nothing to give anybody. Japoryan ami boronar tajatmen. Ami konakus kais diu zaina. Kais diu zaina. Evela chisu borta tuka. It's already here.
से छुड़ा लिया कैसे ना करूं yes 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 तेरी वंदना गाई शाम और सवेरे तेरी हो महिमा राजाओं का राजा तू सबसे महान तेरी हो महिमा तेरी वंदना गाई शाम और सवेरे तेरी हो महिमा राजाओं का राजा तू मेरा प्रभु है तेरी हो महिमा है तेरी महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशु गाओ तेरी महिमा यीशु महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशु गाओ तेरी महिमा Can you feel His presence? Can you feel His presence? Hey, 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 hey. प्रेम जो किया है तूने त्यागा ना कभी न तूने कैसे न करूं मैं पापों को मिटा दिया हर श्रापों से छुड़ा लिया कैसे न करूं महिमा Hallelujah. It's like I can just see it in the spirit. It's like, we are just sipping, just sipping from the cup. That cup, sipping. एक घोट घेता आमी, एक घोट घेता आमी त्याच्या आशीर्वादाचो आनी जशें आमी एक घोट घेतात तशें आमकां तो इतले भोगतलो इतले भोगतलो. He will feel so much, you will feel so drunk. You will feel so drunk. Yes, Lord. Rabashabale, Yeshua. Oh, God is not in a hurry. He's giving you a taste. Thank you, Lord. प्रेम जो किया है त्यागा ना कभी न तूने कैसे न करूं महिमा पापों को मिटा दिया हर श्रापों से छुड़ा दिया कैसे न करूं महिमा.
जो किया है तूने, त्याग न कभी न तूने, कैसे न करूं महिमा। पापों को मिटा दिया है, श्रापों से छुड़ा दिया है, कैसे न करूं महिमा।
songs, as we praise Him, as we worship Him, He is enthroned in our praises. तो शामी kaitan, तो शामी takawakani ditan, to amcha morikata presiason banta, to asaya sagar. He's here, He's here, He's here in our midst. He's here in our midst. Oh,
मेरी
यीशुआ गाओ तेरी महिमा यीशु महिमा तेरी महिमा तेरे राजा यीशु गाओ तेरी प्रेम जो किया है तूने त्यागा न कभी न तूने कैसे न करूं महिमा पापों को मिटा दिया है श्रापों से छुड़ा दिया कैसे न करे महिमा प्रेम जो किया है तूने त्यागा न कभी न तूने कैसे न करे महिमा पापों को मिटा दिया है श्रापों से छुड़ा दिया है कैसे न करूं महिमा Can you feel His presence? Can you feel Your presence in this place? Tu जिसका रस्म का tu जिसका रस्म का tu kasar ka sudas tu kas mundon sudas tu kas muima sudas tu's worthy you alone are worthy I will worship You my whole life I will praise You my whole life morning and evening oh every day I will praise You every day I will glorify You Sadakatu kavakate Sadakatu kamaimadite Hallelujah yes 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 oh yes 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 hallelujah प्रेम जो किया है तूने त्यागा न कभी न तूने कैसे न करूं मिटा दिया श्रापों से छुड़ा लिया मैं कैसे न करूं You are here feel oh yes forever I will praise You glorify Your name forever You have chosen me that tuwid makavinsin ka na sasnanda tuwid mo sumungkin kinas makasurog ka Sadakatu kavakatu Sadakatu kamaimadito तुझे विश्वासीपण सदा मुझे सोवे आवडता देखो सदा सोम्य तुका आवडतो सगळ्यो वासावणी म्हज्या जिविताची तुवें खऱ्यो करून दाखयल्या कशें हांव तुजे उपकार विसरूंक सोम्य How can I forget Oh my soul Oh bless the Lord oh my soul म्हज्या आत्म्या सरस्वराची वाखाणणी कर ताच्या उपकार केन्नाच विसरूं नाका जो तुजी सगळी पातकां बक्षिता जो तुजी सगळी पिडा पिकोवणी दिता म्हज्या आत्म्या सरस्वराची वाखाणणी कर Oh my soul bless the Lord
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget all His benefits. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, that your youth is renewed like an eagle. Hallelujah. Oh, yes, Lord. तुझे सोने बात का तो बोझ, तुझे सोने पीड़ा तो तुझ्या माथ्याचेर आपल्या मोगाचेर दोयाळ्याचो मुकुट घालता, तुझे जिवेक तो बरे बरे वस्तू खावंक दिता. तुका एके गोडे भाशेर उजळोवंक दिता. शाबाले भाशा खावाता भाशा भाशा एने नया बने बने भाषा बने ओ रमणी His anger lasts for a moment, but His loving kindness and mercy is lasting for a lifetime. ताचो राग थोड्याच वेळाचो, बुटाची काकूर तुजे सोबेके नासकाबाद जावचे. As far as the east is from the west, so far He has put your sins away from you. जैसा पूरब पश्चिम से दूर है, उतना दूर तेरे पापों को उन्होंने डाला है. तुझी पातकान इतनी बोइस करेंगे. Bless the Lord, O my soul. Uso. Facciamo cazzo uso, perdoni, odi perdoni. More fire on the altar. More fire on the altar. Rabba shabalete kaya. Ya. Shabalete kaya rabasi rege. Oh, rabba shamata rasi rege. Oh, Holy Spirit.
Such a presence of God. Just open your hands. Just open your hands. It's like Jesus is just loving it when we are singing to Him. Just open your hands. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes.
Everyone who's under the power of God, bring them in the front, bring them in the front. Come on, come on, come on. Under the anointing, everyone under the anointing, come in the front. Everyone who's feeling the power of God, come in the front. This is the time of the Holy Spirit. Let Him do what He wants. Let Him do what God, bring them in the front. Those who are under the power of God, bring them. Yes. Come. Yeah. Oh, whoa. Just worship, everyone. Just worship. He's so good. Jesus makatuchikaras. प्रेम जो किया है तूने, त्याग न कभी न तूने, कैसे न करूं महिमा। पापों को मिटा दिया है, श्रापों से छुड़ा दिया है, कैसे न करूं महिमा। So there's a mighty anointing in this place. Yeah. Yes. Oh, just love Him. Just love Him. Zokon tatomokota. Zokon takasudukaila. Saugrya vastu taka menta. Blessed are the worshippers. Holy Spirit. कैसे ना करूं महिमा। पापों को मिटा दिया है, श्रापों से छुड़ा लिया मैं, कैसे ना करूं महिमा। तेरी वंदना गाए शाम और सवेरे, तेरी हो महिमा। राजाओं का राजा तू, मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाओ तेरी महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाओ तेरी महिमा। हालेलुया. Płynęło powietrze zago, ale ja powietrze zagiecie, kosmos mnie ponorczena. Ja powietrze zagiecie, kosmos dziełca ponorczena. Ja powietrze zagiecie, तुझे मेरी पीड़ा सौंपी पूछ सकते। अपना भरोसा तुझ पे रखा है, काहे का डर
Oh, hallelujah. अपना भरोसा तुझ में रखा है, काहे का डर, कैसे चिंता है, तेरे लहू से शुद्ध हुए हैं, करुणा को यीशु तेरी हमने जगाए, तेरी वंदना गाए शाम और सवेरे, तेरी हो महिमा। राजाओं का राजा तू, मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाओ तेरी महिमा। यीशु महिमा, तेरी महिमा, मेरे राजा यीशुआ, गाओ तेरी महिमा। Such a presence of God. Such a presence of I worship, I worship, I worship you, I worship you. You're worthy, my King, you're worthy, my King, you're worthy, my King, you're worthy, worthy, worthy. Du worthy, worthy, du worthy, worthy, du worthy, worthy. Shabalala, woo, shabalala, प्रेम जो किया है तूने, त्यागा ना कभी न तूने, कैसे न करे महिमा। पापों को मिटा दिया है, श्रापों से छुड़ा दिया है, कैसे न करे महिमा। प्रेम जो किया है तूने, त्यागा ना कभी न तूने, कैसे न करे महिमा। पापों को मिटा दिया है, श्रापों से बचा लिया है, कैसे न करे महिमा। तेरी वंदना गाए शाम और सवेरे, तेरी हो महिमा। ओ राजाओं का राजा तू, मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। तेरी हो Your mighty move in this place, Lord. Fill everyone today. Fill everyone calling upon your name. Directly por. Fill them, fill them, fill them, fill them, fill them, fill your people.
everyone know how real you are. सगळ्यांक कळून दिवं दी सोम्या की तू जीव देव म्हण आनी तुझे असलो कोणूच ना. केदो व्हड तो देवाचो सगळ्यो दिव्यो एक दीस म्हणटल्यो तुज्या संकरीक सगळ्यो जीव परगटल्यो तू एकलो सोमी म्हण. Raba baba shaba baba rakaba taraba yasita tete tele mashaya yabasota pa. My God. Woo. Yeah. It's you. It's only you. It's you and it's only you who will get the glory. It's only you. Ahaha. Rabaha shaba. Rabbit seta garabatia. Shamadara starra. Ebro starra ketia. close to you, more closer than anybody else. Itla lagi asa tuka, itla lagi konus na tuka, itla lagi Jesu asa tuka. Yes.
your Lord. He's your Lord. Oh, ikaishta for us, ikabawa for us. Oh, ikamogi for us. Oh my God. It's no more that's all. He's closer than a lover. He's closer than a brother. He's closer than a best friend. Ya barrahi de re barromande. Ya. Oh. Kneel down, sister. Yes. ये पवित्र आत्म्याचे काम. ये मनुष्याचे काम नाही. ये मनुष्याचे काम नाही. ये पवित्र आत्म्याचे काम. Yes, Lord. Shanti, Samadhan, सगळे दृष्टात्मेचे बळीच्या कारण तिका सगळ्या चिरच्या नावान समाधान बायसार ये कुडीतलो बायसार. Yes. You feel His presence, just worship. See, when Holy Spirit comes, you don't need anybody to lay hands on you, because He only lays hands on you. पवित्र आत्मा येतात त्यांना कोणी तुझे हात धरपाची कोणास ना, कित्याक तो तुका हात लायता, तू आसा त्या जाग्यार तुका सुटका दिता, तू आसा त्या जाग्यार तुका पेखवणी दिता. In fact, हांगासर सावन तुझ्या घरांत तो भितर सरता, तुझ्या घरांत तो भितर सरता आणि सगळे निदोल करता. तुझ्या घराब्यान भितर सरता, तुझ्या कुटुंबान भितर, तुझ्या भाव भयणी भितर, तुझ्या आवय बापाय भितर. Come on. कैसे ना करूं प्रेम जो किया है पूरे, त्यागा कभी न पूरे. कैसे ना करूं Sister, look here. I'm telling you, the Lord says to you, sister, even in old age, you will win souls for the kingdom of God. Sister Sarita, I'm talking to you. You will be a worshipper more now than ever before. Atla paros odik. Hallelujah. Eyes dew to your Jesus. Come on. All the prayer warriors, intercessors, je boy kon worshippers asa ya zagache. Heart worker. Je boy kon ya zagache worshippers asa, intercessors asa. Je boy kon vinoti korti asa. Eyes dew to your lucky ulagalo. Eyes dew to your jivinatli no soroni kontalo. Rababa rebe ekerekete. Let there be another Pentecost. Let there be another Pentecost in the house today. Yeah. Oh.
People watching online, receive the fire. Prayer warriors watching online, receive the fire. Receive the fire. Yeah, yeah, yeah. Oh, nothing can stop you. According to Adam Zaina. According to Adam Zaina. तुझे बिदोरा सतो उso betotra utolo. The fire will keep on burning. The fire will keep on burning. No one can stop it. No one can stop it. No one can stop it. My God. Let her come in the front. Let her come in the front. Let her come in the front. Today is your day. I told this. Ajaji pona. Tuwin kyo pacha. She tuwin magla. What do you ask for? God's going to give it to you. Come, come. Woo. Much more than you prayed for. Fire. Much more.
को मिटा दिया, हर शराबों से छुड़ा लिया, मैं कैसे ना करूं महिमा। प्रेम जो किया है तूने, त्यागा ना कभी ना तूने, कैसे ना करूं महिमा। पापों को मिटा दिया, हर शराबों से छुड़ा लिया, मैं कैसे ना करूं महिमा। See His presence is here. Whew. My God. My God, every worshiper in this place, you are getting blessed. You are getting blessed as you worship. You are getting blessed as you worship. Para shaba rekabati zibra ya metara. You're getting blessed as you worship. Blessed as you worship. See, God is never in a hurry. We are. God is never in a hurry. He always wants to bless you. He wants to touch you, fill you. He's asking your time. He's asking your time, your attention towards Him. Der Zeit is away. Jesus. Oh. Woo. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Something I felt released in the spirit. Something is released. I can feel it. Can you feel it? Something is released today in your spirit. From heaven. From heaven. Something is released in the spirit. Take a deep breath, take a deep breath. Take a deep breath and say, Jesus. Jesus. Receive. Open your hands. My God. You need it, my dear. You need it. Get fit. Get fit. Get fit. Get
feel His presence in this place so much. Receive. Oh, He wants to make you drunk. He wants to make you drunk in His presence. This is Pentecost Sunday. Woo! Hallelujah! Let there be a Pentecost every day in your life, every day. Every day. Just let the Lord do it. 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 We don't want to stop. We don't want to stop. We don't want to stop. So now come in the front. Rahabata, rabata, 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 rebete, rabata, 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 rebebebebebebe, shabalete, reketeketekereba. Wow! Rababababa, shabalabalabalaba. Woo! My God! You don't know what you carry. You don't know what you carry. You don't know the calling on your life is so high. Yeah. Come here, Rubina sister. Come here, Rubina sister. Come here. Woo! I'm not going to lay my hands on you. Yet the Holy Spirit is going to touch you. I don't need to put my hands on you. Fatima sister, come here. Fatima sister, come here. Bad sister, come here. Come here. Lawrence brother, come here. This is Pentecost. Hey, Carolyn sister, yo. Yeah. Oh, Lutin, yo. Please hold the cameras. This is Pentecost. Bruce brother. Sebastian sister. Come on. Neil sister. I don't know how you'll manage this, but this is it. Oh. Get filled. Cenda povit atmoja talo. Denna tuka podvin talo. She's one up to me moja kawai ki zatelet. Samsarache sogle shime porian. Tumi moja kawai ki zatelet. You shall receive power after the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. My God, don't miss this river. I don't know how to make space, but can you just make space? Remove the chairs and make space, because Holy Spirit is doing something here. Remove the chairs. Oh, franchise, remove the franchise. Remove the franchise so that you can make place.
We shall receive power after the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the ends of the world. Hallelujah. Jenna पवित्र आत्मा या तो लोग देना तुझे सामर्थ्य तुली, पदवी या तुली, तुम्हें मुझे गवाही की इज्जत दिले, संसार चेष्टे में परियान. Hallelujah. Oh, rababa kashaka batara shaka kalaba. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Pentecost saja bisa. Sogli zada eka rumah daslin. Ani तेरे में तुझ औचितुझ एक सोनजोनित माझ्यासारखो एक आवाज आयलो. आणि पवित्र आत्मा सगळ्यांचेर देऊन आयलो. Holy Spirit came upon everyone. उज्याच्यो जीवो एक-एकल्याचेर येऊन बसलो. As tongues of fire came upon everyone, and they all received the Holy Spirit. And सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेळ्ळो. Osto sotato atmo, jinna sotato atmo etolo, tenna sogle soltuka okdate kotolo. When the Spirit of truth comes, He will reveal to you all truth. Oh, oh. My sister, lay hand on your womb. तुझ्या कुशीवर हात धर. तुझ्या कुशीवर हात धर. तुझ्या कुशीवर हात धर. Lay hands on your womb. तुझ्या पोटावर हात धर. Yes, I speak right now. Fire on your womb. Fire in the name of Jesus. तुटता नचनी सगळे बांधपास जेजू ख्रिस्ताच्या नावात. तुटता नचनी सगळे बांधपास. सगळे श्राप तुटता नचनी. जेन्ना पवित्र आत्मा येता देवाची पदवी येता. My God, let the holy move of God begin in our land. आमच्या गावात देवाच्या पवित्र आत्म्याचे move. Hallelujah. Holy, 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 holy. Oh, rebeti, erakabata, rabahata, raba. Like never before, like never before, like never before, like never before. My God. Woo. Even people at the back, receive, 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 receive. Receive, 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 receive. Rishababa, Reshababa, Redelanabaha. Oh, my God. Oh. So Izraelaचे पोरचेक वाट दाखयतालो. दिसाचो कुपाचो खामो जावन आनी रातचो उज्याचो खामो जावन तोच पवित्र आत्मा आयज तुका वाट दाखयतलो. तोच पवित्र आत्मा तुका वाट दाखयतलो. That same Holy Spirit. Yes, yes. Hey, 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 hey. कैसे ना करूं मैं पापों को मिटा दिया, श्रापों से छुड़ा लिया. कैसे ना करूं मैं तेरे वंदना गाए शाम और सवेरे. तेरी हो महिमा. राजाओं का राजा तू मेरा प्रभु है. तेरी हो महिमा.
Jesus. Jesus. जेजू म्हणटा आपल्याशी सांग, हांव म्हज्या बापाशी येता, पूण हांव तुमकां एक सुरो सांगचो ना. म्हजे सारको हांव तुमकां एक शेराती दितलो. I will give you a helper just like me. Just like me. म्हजे सारको हांव तुका एक सुरो सांगचो ना. हांव तुका अनाथा भाशेन सांगचो ना. हांव तुजेशी येतलो आनी जेन्ना हांव येतलो तेन्ना हांव तुज्या सांगात आसतलो. आनी हांव तुज्या सांगातच न्हय, पूण हांव तुज्या भितर आसतलो. हांव तुज्या भितर आसतलो. I will be in you. I will be in you. Hallelujah. ज्या दिसा पवित्र आत्मा पवित्र सभेचेर आयलो, त्या दिसा पवित्र सभेचो बर्थडे जालो. त्या दिसा पवित्र सभा घडोवन आयली पेंटेकॉस्टच्या दिसा. आनी आयज देव माय गॉड या पाराशा बाले बेले गेले गेले पारासे. अशें केन्नाच घडोवंक नासलें, कित्याक पवित्र आत्मा सगळ्याचेर येवंक नासलो. अशें केन्नाच घडोवंक नासलें, कित्याक पवित्र आत्मा एक एकल्याचेर देवून येतालो. देव एक एकल्या प्रवाद्याक यूज करतालो आपले उतर सांगपाक, मनशाक शिटकावणी दिवपाक, मनशाक डायरेक्शन दिवपाक. देव एक एकल्या प्रवाद्याक उजार करतालो आनी पवित्र आत्मा तांचेर देवून येतालो. जेरेमायाचेर, आयसायाचेर, दानियल प्रवाद्याचेर, सामुएल प्रवाद्याचेर पवित्र आत्मा देवून आयलो. शाबाला बाला बाला बासेरे. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर येतालो तेन्ना ते आपले तोंड उक्ते करून शिटकावणी दिताले, मनशाक कनेक्शन दिताले. वांकडे वाटेन ते चलता जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरून ते उतर दिताले. पूण केन्नाच अशें जावंक नासलें की सगळ्यांचेर पवित्र आत्मा देवून आयलो. पूण देव जोएल प्रवाद्या वरवीं उलयलो. जोएलाच्या 2 अवेस्वरान 28 वर्सांक सांगला की शेवटाच्या दिसांनी हांव म्हजो पवित्र आत्मा सगळ्यांचेर वतयतलो. सगळ्यांचेर वतयतलो. तुझे बूट आनी तुज्यो धुवो भविष्यवाणी दितल्यो. Your sons and your daughters will prophesy. Your young man shall see visions. Your old man shall dream dreams. जेजून आपल्याशी सांग सगळे, हांव तुका शेराती दितलो. तो जातलो स्वताचो आत्मो. तो तुका आदार दितलो. म्हणजे हांवें तुका शिकयलां तें सगळें तुका उगडापे करतलो. तें सगळें तुका उगडास करतलो. तो तुका शिकयतलो. आयज तो तुका शिकयता. He is teaching you today. तो तुका सगळें उगडापे करता. पेंटेकॉस्टाच्या दिसा सगळ्यांचेर उज्याचेर चिपो देवून आयलो. You know something? आदल्या काळान उज्याचो खांबो दोंगूचेर येतालो. जे पवित्र दोंगू आसले, उज्याचो खांबो येतालो आनी थंय रावतालो रातचो आनी दिसाचो खूब जावन तो खांबो येतालो. आनी देव फकत याज्ञिका कडेन उलयतालो. जेन्ना जेजू स्वर्गात चडलो तेन्ना ती बासवणी खोरी जाली. सगळे जाण एकठांय जावन मागणी करताले आनी पवित्र आत्मा त्या जाग्याचेर देवून आयलो. उज्याच्यो चिपो तांच्या एकल्याचेर देवून आयलो. एकल्याचेर. हालेलुया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में आदल्या करारांत कितें जातालें? आदल्या करारांत तंबूचेर देवाचो आत्मो दाखोळ करतालो. आनी जेन्ना ते शेणटाले तांकां वाट गमनासली तेन्ना उज्याचो खांबो उठोवन फुडें येतालो आनी ते ह्या उज्याच्या खांब्याक अटलाव करताले.
Hallelujah. Masyamaga chapa paneno. I said Deo tushe weirus noi. Puntuja bitorasa. Holy Spirit has come in you. Tu te devache mondir. Tu te devache mondir. You are the Holy Spirit. Atle konaram to mucheria talato uzo. Ata tujeria tawo uzo. Ata tujir ani tuja bitor. Hallelujah. Deo ata tuja bitor rauta. God is in you. Araba baba shaba baba rika baba reka baba sada baba lete rima baba shaba baba rita. That's why the fire. That's why the fire. Tuja bitor. Tuja bitor. Powitaj nas. So prowadia cię jadalo. To spowitaj ma tuja wyrajla. So prowadia cię jadalo. Ani prowadzi donuk te korun dace utar santale. To spowitratmo aj tuja rajla. Ani cię na ton tu ukotale. Devace utar santale. Tenna devace budvi tuja rietali. Ani abhishek devace devon jadalo tuja. Hallelujah. Ani to się wszyscy devace. To się wszyscy Jezu Chrystacie. Powitat mian moron od Sorian wizwita kotale. To powitat ma tuja wyrajla lasa. Tuja heart vistarun. Tu pidemo tank ball lagi ditole. Reba shamale dere. My dear people, Masyamaga chapable. Holy Spirit wants to tell you something today. He wants to tell you something. He wants to tell you something. Many people are hungry for power. Zaida janak power zai. Tanka fokot power zai. Kidak worldly kama Jesus sangla worldly kama tumi kottile. Tanka fokot power zai. But God doesn't want you to run after power only. God wants you to communicate with Him. Devak zai to tacha kode uloilale. Holy Spirit in you wants to have fellowship with you. Pavitra Atma तुझ्या लगे ulom soda. He wants you to love Him. To Dieu, tane to karusla. Jesus आपल्या रक्तात तुका नितोड केले. पवित्र आत्मा आता तुझ्या भितर आसा. You can never be defeated because you are not alone. Holy Spirit is in you. You can never be defeated. You can never be defeated. That's Holy Spirit in you. In you. In you. That's what we do. Zapojno aslo. Eyes jabania. Eyes jabania. Ut. To eyes jabania. Bionaka. Tu katanen kenna sexually surukna. Ja karana klavan. Tu तेव्हा काय सांगू गायला तू सांगच्या आधी ऑलरेडी ताडे नाही कॉले पवित्रात्म्यान भर जे तू मागो खायला ताचे परस सुबेस तुका देवान दिले ताचे परस सुबेस यस कित्याक जेजू तुका मेळ्ळो
Brother, stand up at the back. Brother, stand up. Yes, yes. Yes, yes. Oh, my God. तुझी बात का बक्षी त्याने तुका नितोल केले त्याने रगत वारवले आपले रगत वारवले हालेलुया ऑलरेडी तुझ्या पातकाचे पारिपण त्याने दिले ऑलरेडी तुका सुटका दिली ओ पराशा बाले Holy Spirit पराशा बाला जेजू म्हणटा तू माझी तू 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 hallelujah brother open your hands Congrats brother open your hands hallelujah is that Sunil is your name Sunil okay come here brother. Oh. Come here, then, brother. Shetu MARGAO गायलाय त्याच्या परस्विस्टिकमेंटा संसाराचं दोन्ही तुझं झालं तर सगळे तुझे झाले संसाराचं दोन्ही तर तुझं झालं त्याला सगळे तुझे झाले त्याचं मोह कोड सगळे तुझ्या काळजात जाऊन तुझे जीवित ताका भेटोय मी त्याला बाबा रे adopté con. Close your eyes. Close your eyes. I worship you. 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 तुझी भलायकी जेजून तुका दिल्या जेच्या लागी आसा ते ताच्याच कडसून आयला म्हज्या भावा एकूच घेवन तो बापूय तुजो आनी एक बापूय आपल्या भुरग्याचो मोग करता आनी एक बरो बापूय आपल्या भुरग्याक कितेंच उणें करिना जेजू म्हणटा जो मावाड दवरता सगळें ताका मेळटलें पूण जेन्ना तूं ताचो मोग आशेता ताचो मोग तुका मेळटा ताच्या सांगाता सगळें तुका मेळटा I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. सगळें बांदपास तुका तुज्या जिवितांतलें जें कितें आसा जें कितें पुर्वजाचें आसा जें कितें श्राप आसा
सगळे तुका वयता हांगासर कोणूय आसा जरी तर पुर्वजाचे श्रापांनी तुका सगळे उडयलेले आसा जाल्यार जाणाजा जेजून तुका सोडयले जेजून तुका सोडयले It's over. It's over. Believe it. It's over. It's over. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. It's over. 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 Yeah. It's over. Sokle deunca kon kabar. Jesu chandaban. Hallelujah. Patkaच्या साखळ्यो तोडल्यो जेजून ओ पातकाच्या साखळ्यो तोडल्यो जेजून श्रापाच्या साखळ्यो तोडल्यो जेजून हालेलुया हालेलुया से हालेलुया 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 Oh my God Yeah Just keep worshiping that. This is the way the Holy Spirit is doing the service today. You know, I'm so scared to make a move. To just even get my Bible. And this is the work of the Holy Spirit. A pavitra atmache kam. So, instead of taking my Bible in my hand, I will tell you Ephesians 5:18 wonder. Do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Sarapion bebdi kai korinaka. Pun pavitra atmyan bhar. Hallelujah. The Passion Translation says this: be continually filled with the Holy Spirit. It's not just once. एकदाच नाही. म्हणजे मोकाट भाव बनेनो आम्ही रेटिना घेता तेन्ना चार्ज जाता. पण तुझी बॅटरी जेन्ना तू प्लग करता मोबायलाची तेन्ना ती चार्ज जाता. पण तू यूज केल्या उपरांत ती ड्रेन जाता आनी ताका परतून चार्ज करचें पडटा. तेच भाशेन जेन्ना तुका चार्ज मेळटा पवित्र आत्म्याचें तुका देव परतून चार्ज करूंक हांगा हाडटा. आपल्या आशीपणान हाडटा. हांगाच न्हय पूण तुज्या मागण्याच्या कडेन तू चार्ज जाता. तू भरता. You are filled. Hallelujah. आनी जायते फावटी जेन्ना भरता तेन्ना ह्या दोनांतल्यान दुखां गळटात. Oh, don't let people judge you for your tears, because your tears are precious to God. It's coming out of your belly. Tuja bitolyan. Jivitachi nodi. Oh. See, listen to this. Sometimes थोडे पावटी तुझ्या भितर उचामोळाय जातली. You're going to feel confused. Sometimes थोडे पावटी तुका गोडे केन्ना पडतो राग येतलो. तू उचामोळ जातले. केन्नाय उसके जातले. कोदी येतल्यो. That's just part of your soul, okay? मनशांक हे भाशेचे हे तरेचे सगळे उसके कोदी राग हे सगळे आमचे सोल आमची भावना आसा ती केन्ना केन्नाय सुबेज आसतली. पूण जरी तर तुजो स्पिरीट पवित्र आत्म्या बरोबर स्ट्रॉंग आसा जाल्यार जो राग तुका येता तो पवित्र आत्म्या उदेशी दबावून जातलो. हालेलुया. ज्यो कोंती तुज्या आसा पवित्र आत्म्या उदेशी ह्यो कोंती सगळ्याक येतल्यो आनी तूं भावंडाची उतरां उलयतले कित्याक तुजो स्पिरीट चार्ज आसा. हाका लागून तुवें सदां काल बी filled with the Holy Spirit. बरोवंक जाय. Ephesians 5:18. सोरो पिवन बेबदी कांय करिनाकात पूण पवित्र आत्म्यान सदांच भरात. कित्याक भगवान पावलान अशें म्हटलें? I will say this and then I will close.
कित्याक बागयो तोलो म्हटले कित्याक एक बेबदो जेन्ना सोरो पियेता सोरो ताच्या भितर आंगान वयता आनी जेन्ना ताच्या आंगात वयता तेन्ना तो इंटॉक्सिकेट जाता तो बेबदो जाता आनी सोऱ्याच्या नादान आनी सोऱ्याच्या नशान तो आपल्या तोंडान कितें उलयता ते तो उलयना ताचो सोरो उलयता बेबदो जावन तो उलयता he loses his sense तो आपले सेन्स सोडटा आनी जे कितें तो उलयता सोरो पिवन उलयता जे कितें तो करता सोरो पिवन करता पूण देवाचें उतर सांगता सोरो पिवन बेबदो जायनाका पूण पवित्रात्म्यान भर कित्याक जेन्ना तूं पवित्रात्म्यान भरता then you lose your natural sense you are filled with the spirit पवित्रात्म्यान तूं भरता तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान जे भायर सरता it is different natural मनीस म्हणटालो हे काम करूंक जायना पूण तूं स्पिरीट तुजो भरला देवाच्या आजीपणान भरला तेन्ना तूं म्हणटले देव हे काम करतलो हालेलुया कोण मनीस तुका म्हणटलो कित्याक तूं ताका बक्षिता तूं तुका कितले वायट करता पूण तूं पवित्रात्म्यान भरला तेन्ना तूं म्हणटले आय फॉरगिव देम बिकॉज गॉड फॉरगेव मी हालेलुया हांव ताका बक्षिता कित्याक देवान म्हाका बक्षिलें हालेलुया you need to be filled again and again so आयज तुज्या काळजान मोग आयला आयज तुज्या काळजान समाधान आयला आयज तुज्या काळजान भावात आयला पूण फाल्यां घडयेक तूं वीक पडटले फाल्यां घडयेक तूं हालतले तेन्ना वाच आनी प्लग इन कर वाच आनी प्लग इन कर आनी भर पवित्रात्म्यान बेबदो जा पवित्रात्म्यान भरोन हालेलुया be drunk with the Holy Spirit because you will lose your natural sense you will start loving your enemies तेन्ना तूं दुश्मनाचो मोग करतले तेन्ना तूं तुजो फायदो घेता तेंच्या पासून मागतले because you will be filled with the Spirit you can't do this on your own तुज्या वस्तुंनी करूंक जावचें ना it's not by might not by power but by my spirit says the Lord charge yourself up charge yourself up charge yourself up I think God has spoken His word I want everyone to come now in the front सगळे जण यात पुढे यात सगळे जण यात Final cream of the cake last thing I can get little bit soft no little bit upper yeah okay listen उत्पत्तीच्या 11व्या अवसरात in Genesis 11 the Bible tells us देवाचे उतर आमकां सांगता की एकूच भाशा आसली तेन्ना सगळे जाण एकूच भाशा उलयताले okay they were all talking one language आणि त्यांनी सगळ्यांनी चिंतले एकूच आसलो तांचो त्यांनी सगळ्यांनी चिंतले की आमी एक व्हडली इमारत बांदया व्हडली स्वर्गाक तेंकता पळय तसली मनीस इतलो सगळा पडलो की तांच्या मनान अशें आयलें की देवाशीन पावता पण तसली इमारत बांदया स्वर्गाक तेंकता पळय तसली मनशाची मूर्खता देवान पळयली आनी देवान पळयलें की अशें तर जायत जाल्यार ते सगळे वायट करतले एकूच भाशा आसली हा बांदीत रावले तेन्ना बांदतना देवान पळयलें हा जरी तर एकलो म्हणटा सिमेंट दी रे ओके सिमेंट दितालो माती दी रे माती दितालो ओके उदक हाड रे उदक हाडटालो पूण जेन्ना देवान पळयलें
देवाक बरें लागलें ना. मनीस आपल्या वडपण करूंक सोदतालो. मनशांक जेन्ना वडपण करपाक चिंता मनीस तेन्ना देवाक बरें लागना. सो गॉड विजिटेड देम. आनी देवान तांचे भितर कन्फ्युजन घातलें. एकूच भाशा आख्या संवसाराची आसली पूण देवान त्या वेळार तांचे भितर कन्फ्युजन घातलें आनी सगळे जाण वेगळ्यो 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 भासा उलोवपाक लागलेत. Listen carefully. They started speaking different languages. So जेन्ना एकलो म्हणटा शिमेट दी रे, ताका दुसऱ्याक सोजमना जालें. माती दी रे, सोजमना जालें. जे एकामेका लागीं ते अशें उलोवपाक लागले तांकां सोजमन आसलें. कन्फ्युजन जालें, झगडीं जाली, डिविजन जालें, बांदपाचें बंद जालें आनी एक 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 करून दुसऱ्या वाटांनी ते गेलेत आनी ते भाशेन दुसरी देश जालेत. आतां सगळीं म्हणा आतां त्या तेंपार देवान कन्फ्युजन घातलेलें कित्याक तेंची कळपाक लागून. रायट. आतां जेन्ना पवित्र आत्मा तुजेर आनी म्हाजेर येयला, खंयची वेगळ्या भासाची, जातीची, कातीची सगळीं जाणां आख्या संवसाराचे लोक आतां पवित्र आत्म्या उद्देशी एक जाला. कित्याक पवित्र आत्म्यान एक भाशा दिल्या सगळ्यांक एक नेशन करपाक. हालेलुया. विचित्र भासांनी उलोवपाचें देणें. जेन्ना तो विचित्र भासांनी उलयता तो पवित्र आत्म्याची भाशा उलयता. You are speaking the language of heaven. Hallelujah. So जेन्ना पवित्र आत्मा तुजेर येता तेन्ना ही मागण्याची भास तुजे भितरल्या तोंडांतल्यान येता. Hallelujah. So now, lift it up, brother. Now, Holy Spirit is going to come upon you. Now lift your hands up. Lift your hands up. सांका विचित्र भाषांनी उलोवपाचे देणे ना ते ह्या वेळार मेवतले. When I will count 1 and 2 and 3. When at the count of 3, everybody will start speaking, and that is going to be the fire of the Holy Spirit in this place. 1, 2, 3. Speak. Shabalata rabahasa rada le mete rede le matara baba. Yes, speak. Shabalata rabahasa rede. Oh, rababa shakabalene. Receive power after the Holy
you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria. Hallelujah. Oh, Yeshua. Yeah. Oh, glory to you, Jesus. Something is happening. It's giving you the gift. Yeah, Yeshua. Hallelujah. प्रेम जो किया है तूने याद न कभी न तूने कैसे ना करूं महिमा पापों को मिटा दिया हर जापों से छुड़ा लिया मैं कैसे ना करूं महिमा अपना भरोसा तुझ पे रखा है काहे का डर कैसी चिंता रे तेरे लहू से शुद्ध हुए हैं करुणा को तेरी यीशु हमने चखा है तेरी वंदना गाए शाम और सवेरे तेरी हो महिमा राजाओं का राजा तू मेरा प्रभु है तेरी हो महिमा यीशु महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा यीशु महिमा तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा मेरे राजा यीशुआ गाऊं तेरी महिमा मेरे स्वामी यीशुआ गाऊं तेरी महिमा मेरे प्रभु यीशुआ गाऊं तेरी महिमा Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. 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 हाथ उठ के दो बगैर फर्स्ट ज्यादा चित्र भाषांनी तो उलयता ती तो मनशाकडे नाही तो देवाला घेऊन उलयता पवित्र आत्म्यान जो मनीस बोलला ताच्या तोंडांतल्यान ही विचित्र भाषा येता आणि ह्या भाषा उदिशी तो देवाला घेऊन उलयता आणि जेन्ना तो देवाला घेऊन उलयता देव तुका उगडापे करता सोरीचे गुट He reveals to you the revelation of heaven. Mysteries are opened when you speak in the divine language. देव आमचो भेदभाव करिना. He is not showing partiality. अमक्याकूच दिता न्हू तो सगळ्यांक दिता. सगळ्यांक दिता आनी सगळ्यांक दिला. जेन्ना तूं मागणी करूंक नको तेन्ना ही भाषा तुज्या भितरल्यान येतली. पवित्र आत्मा तुज्या तोंडांतल्यान मागणी करतलो जी तुका सोजवाना कशें करूंक जाय. ओके. सेकंडली जे सगळे हुस्के आनी खोटी जे तुज्या मनान येता तुज्या मना परस व्हडतो तुजो आत्मा
तुझे मन तुका डिस्टर्ब करता कित्याक सैतानाक नाका तुझे मन देवाचेर आसलेलें पण तू सैतानाची पर्वा करिनाका कित्याक तुझे भितर रावता तो कितलो व्हडलो जावन आसा तोच पवित्र आत्मा जेजू पवित्र आत्मा एक जेजूक सदांच गरज आसली पवित्र आत्म्या लागीं उलोवपाची पूण ते एक तुका गरज आसा तोच पवित्र आत्मा जो प्रवाद्यांक यूज करतालो जेजूच्या शिसांक यूज करतालो तुका यूज करतालो मोठी कामां करपाक बट माय डियर पीपल ए तुझे मन कोण आदार दितलो तुका जेन्ना तुका डिस्टर्बन्स जाता कोणाशी वयतले खंयच्या फ्रेंडाक फोन मारतले की हांव डिस्टर्ब जालें म्हणून कोणाक सांगतले तूं रातीचो वेळ येता तेन्ना कोण तुजो फोन घेतलो कोण आसतलो तुका पूण पवित्र आत्मा तुजेर आयला आनी तुजे भितर आसा देखून तूं वयता त्या जाग्यार देव तुज्या बारी आसता Remember this always. एक सदांच उगडास दवर कित्याक आघाताच्या वेळार आनी कश्टाच्या वेळार चिंतनाच्या वेळार हें आमी विसरता आनी चिंतना इतली आमकां सोकला उडयता तेन्ना उगडास कर आनी म्हण जेजू तूं म्हाज्या बारी आसा You are with me. हांव केन्नाच एकसुरो ना I am never alone. Hallelujah. आनी तो तुका जोड दितलो The one who lives in you is greater. Be filled with the Holy Spirit every day. In Jesus' name. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Lift your hands. I'm going to bless you now. Baba, Arkanita, so clear pasat eyes. Tukawakani dita Mishudeva. कशे ह्या जाग्याचेर तुवें व्हडती कामां केली आनी करीत आसा कसो वेळ तुज्या सानाता आमी सारलो आयज अद्भुत तुजी कार्यां So awesome are your works. We cannot explain it. आमकां सोजमना कशें हें सगळें घडोवन येता पूण आमी जाणा हें तुजें काम जेजू हें तुजें काम आनी सगळी महिमा तुका जे ह्या जाग्यार घडला आयज सगळ्यांक जांकां सुटका मेवल्या तुका महिमा सगळ्यांक तुजी सर्गीची बुद्धी मेवल्या तुका महिमा सगळ्यांक जे पवित्र आत्म्यान तुवें बोल्ल्या जेजू तुका महिमा हालेलुया बाबा हे सोट सगळ्यांच्या भितर रिकोंक की तुजे सिवा आनी कोण ना जेजू तूं वाट तूं सोट आनी तूं जिवीत एकूच वाट सरकार वचपाक आनी तें जावन आसा जेजू सगळ्यांनी जाणा जावंक आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडती कामां सगळ्यांनी करूंक जेजूच्या नांवान Amen. Amen. I bless you in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Woo! What a Pentecost! Bolo Yeshu Masih ki! Yeshu Masih ki! Yeshu Masih ki! Hallelujah! Awesome! Awesome! Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. All right. That's it. God did His work. Amen. God did His work. We will take the offerings for the house of God. Devacha Vaura, Tumchedan, Kushal Kayan, Haria, and sow into His house. I think this is the first time we have done a service without having a separate session of the Word of God. Hallelujah. Awesome, Lord Jesus. Hallelujah.
You're awesome, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful work. He has done great things. He has done great things. With arms open wide, the Lamb crucified, worthy is He. He has done great things. My God has done great things. With thorns on His brow and grace flowing down, worthy is He. As far as the east from the west, He has removed all our sins, and we are forgiven by His blood. We are forgiven by His blood. As far as the heavens above, so great is His everlasting love. Rivers of mercy run over us. As far as the east from the west, He has removed all our sin, and we are forgiven by His blood. Thank you, Father, for this beautiful time. Baba, तू जशें लीड करता, थंयसरूच आमकां वचूंक जाय आनी तशेंच आमी करूंक जाय. आयज ह्या सोबीत आनी पवित्र वेळान तुवें आमकां दाखयलें की दुनिया तूं आमकां लीड करता. तुज्या उशान, तुज्या पवित्र आत्म्यान तुवें दोर एकल्याक आयज बोल्लेलें आसा. कोणूच खाली हात वयचो ना. एक नवी सुरवात जाल्या सगळ्याच्या जिवितान. There is a new beginning for everyone today. I'm telling you, there's a new beginning for everyone today. एक नवी सुरवात जाल्या सगळ्याच्या जिवितान. It has started. It has started. A new beginning. जशी तुम्ही पयलीं आसली तशी आशिल्ल्यान, you're not going to be there. You're not going to be the same. You have a divine boldness that has come in you. पवित्र आत्मा येता तेन्ना एक पदवी येता. ती पदवी तुज्या वयर आयलेली आसा. म्हणजे तूं लोकांक भिवचें ना. जेजू पासत तूं उबें रावतलें. It's time to do that. मागणेचें जिवीत तुजें बदलतलें. हें उतर तुज्या भितर ऑलरेडी आयलां. चार्ज yourself every day. तुजी बॅटरी ड्रेन करपाक जाय तें जाण आसा. तुजी सिच्युएशन, तुजी फ्रेंडां, तुजी घरची, तुजे शेजारी, तुज्या आत्म्याची बॅटरी ड्रेन आउट करपाक जाय तें आसा. सदांच चार्ज जा. रिमेंबर दीस. आनी व्हड ती कामां तुज्या वरवीं जातली. व्हड ती कामां ह्या जाग्यार जातली. व्हड ती कामां, mighty works to you. Hallelujah. Reba shabalaba tabaraba, reba sabalaba tabara sadabaraba, reda laba kabar amasol asad. I see people here in this place that have given out of sacrifice. दिवपाक घडो नासलें पूण तरी आसतना तुका दूख जाल्यार तरी आसतना तुवें काडून देवाच्या वाड्याक दिला. There are people in this place तुका गरज आहा तुजी पूण तुवें देवाक दिला. आनी देव ही सॅक्रिफायस पळयता.
देवान हे बलिदान पळयला आणि या बलिदानाचे देवाचो व्हडलो आशीर्वाद. There's a great blessing coming upon this seed and God give back to you much more. Much more. तुझ्या जिवितान जायते परत मेळोंक तुका, तुझ्या घराब्याक, तुझ्या भुरग्या वेळात सगळ्यांक. Thank you, Holy Spirit. जांकां रिणां आसा, those who have got loans and debts, you owe something to people. जांकां रिणां आसा, तुवें रीण काडलेलें आसा, okay? Just close your eyes and receive from the Lord. Baba, ह्या वेळार supernatural financial provision for your people. Supernatural म्हणजे अद्भुत देवान कार्य करून तुझ्या जिवितांत स्वर्गात थावन आपले power release करून तुझ्या बँक अकाउंट ऑटोमॅटिक supernatural देवान फायनान्सेस तुझे हाडूंक की तुझे रीण फारीक जातले. तुझे रीण फारीक जातले. बावाड दवर आणि अशें घडोवन येतले. I bless you in the name of Jesus. रिणां मेकलो तूं जावं देवान तुका वाट करूंक. Let God make a way for you. I release that supernatural finances in your life in the name of Jesus. देवाच्या भुरग्यांक केन्नाच कितें उणें जावचें ना. You will not lack anything in your life. So I bless each one of you. I bless each one of you in the mighty name of Jesus. That you will be blessed, you and your family are blessed in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all. Please be seated as the snacks are coming to